आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबद मरुइबा पाउ तंपाकी मफम खरदा खंगहौदन इचाउ थोरपना खुदोंग चादब थोकहले इम्फाल शहर की मफम अयाम्बा इसिंग थुमजिनखिबना मियामद चाउन अकाइब थोकले लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमना इसिंग इचाउ नंगलबा मियोय चनिपान हेना हौजिक फाउबद कनबा ngamkhre राज्य सरकार की लोइसंग सिंह अमसु मही लोइसंग सिंह जून अमा फाउबा सुटी लाउथोखरे इम्फाल जिरिबाम नेशनल हाईवे लंबी की इरंगथोंग सेमजिनबदगी मालपुबा अचौबो गाड़ी सिंह याउना मखल खुदिंगमकी गाड़ी चथोक चसिन तौबा यारे इचावी येंगलगा सरकार न पुंग कुनमरी चुपना मथौ तौगदबा कंट्रोल रूम अमा हांगदोकले अमसोंग आर्मी केम्दा लंदाबदा चेनाबा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के मियोय तरुक एनआईए फारे तंपाकी मफम सिंगदा नोंग का हेन चुद्रबसु खंगहौदन इसिंग चौखलक्तुना खुदोंग चादब कया थोगले इम्फाल शहर की मफम अयाम्बा इसिंग थुमजिनखिबना मियामगी चथोक चसिनदा चाउना अकाइब थोकले अवांग एओसी की अकोइबा वहिंगबम लैकाइगी नंबुल तुरेल मपाल की लंबी कंगलापाट की लंबी परेंग तिदिम लंबी की सरुक खरा याउना मियामना मरुइना चथोक चसिन तौबदा लंबी खरा इसिंग का हेन थुमजिनबना चथोक चसिनदा अपनबा ओइखि खरंबन कैथेल की लंबी सिंह याउना मरुइबा लंबी कया इसिंग ने थुमजिनदुना लैरी अदुमोइनामक तंपाक चेनबा मरुइबा तुरेल खरगी इसिंग इमाइदी तमना तमना हंथरकले हाइरी हौजिकसु मफम कयादा मियोय लिसिंग कया इचाउगी अवाबा मायुकनरी ngasisu इम्फाल शहर की मरुइबा कैथेल सिंह मपुंग फाना फमनकिदे अखोगी पाउमीना हाई इम्फाल मनुंग की ओइबा बितिरो ताबा लंबी कांग्रेस भवन मपादा थिंगले पौना बाजारदगी हाइदोरकपा इसिंग नंबुल तुरेलोमदा तारकली अमरोमदा नंबुल तुरेल की इसिंग इमाइ लंबीदगी हेन वांखन लेरे नाकल अमदना इम्फाल अमसुंग इरिल तुरेल की इसिंग इमाइ तमना तमना हंथरकली इसाव असिना सोहलबा मफमसिंगदा मणिपुर पुलिस आर्मी असम राइफल्स एनडीआरएफ अमसुंग एसडीआरएफ ना मी कनबगी थबक लेप्तना चथरी मियामना इसिंग इचावबा मरी लेना मी कनबा मदि तेंगबांग पीबगी थबककिदमक मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग एसोसिएशन एमटीए मिनुथोंगदा कांटेक्ट तौबिनबा हाइरी एमटीए की फोन नंबर सिंगदी 8787828679 अमसुंग 8794658185 नी अमरोमदा राज्यसिदा हौजिक इचाव अमसुंग सिंगिंखाइबगी थौदोक थोकलिबा असिगी यंगलगा राज्य की रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट नसु खुदकी ओइबा अथु अकाइगी पाउ पिनबगीदमक कंट्रोल रूम कया हांगदोखरे मरगसिदा सेनापति जिलादा खंगहौदना इसिंग इचाउ थोरकपदगी रिवर कॉलोनीदगी हौखिबा लेपाकुपो निमिता सेनापति तुरेलदा चंथखिबा नुपीदुगी असिब हक्चांग अरांग कारोनगी फंगले अखोगी सेनापति पौमीना हाई थोंगलांग सेनापति लंबीदसु एक्सीडेंट नुपा अमा सिक्की अहुमना सोखी असोकपसिंग अदु सेनापति की हॉस्पिटल अमदा लाइकनरी हौजिकसु जिला असिगी अनेम मफमसिंगदा इचाउगी अवाबा मायुकनरी सेनापति जिला की मरुइबा तुरेल सिंह सेनापति मयांखांग बराक तुरेल की इमाइ वांखलकपा अमसुंग मफम कयादा तुरेल तोरबान कायरकपदगी मियोय कया रिलीफ कैम्प सिंगदा लेफम हांगदोखले जिला असिगी डेप्यूटी कमिश्नर थोपा चिरोल अमना हाई हौजिक जिला असिदा रिलीफ कैम्प अहुम सेनापति बाजार मनाकी इंडोर स्टेडियम एडीसी न्यू बिल्डिंग अमसुंग व्यूलैंड लेबत थिंगबा खुनौ प्रेयर सेंटर दा हांगदोकले अमरोमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस नसु पुंसी अमसुंग लंथुम मांगबा थिंगनबा ट्रैफिक एडवाइजरी अमसु थोकरे लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए की टीमना इसिंग इचाउ नंगलबा मियोय चनिपान हेना हौजिक फावबदा कनबा ngamkhre मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन की लमजिंग मखादा एलडीए की फ्लड रेस्क्यू टीमना था सिगी कुनिपान नुमिदांग वाइरमदगी हौना मी कनबा मसुंग तेंगबांग पीबगी थबक चथदुना लाकली एलडीए की चेयरमैन एम अश्विनी कुमार न लुचिंगबा टीम अदुना राज्य की चीफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग अतै मरी लेनबसिंग खुसमनदुना अकनबा थबक लखटली थांगगी nga phaba miyoy singa khusamnaduna LDA na miyoy kangbu ohum siamduna mi kanba sizinagado polam singa loinana Imphal da mi kanbagi thabak chathari hauzik phawbada kangbu asina miyoy chanipan hena kanba ngamkhre hiramasiga mari leinana Sri Ashwini Kumar na hai
Tang Kunipang Vidangdagi, Honorable Civil Silising Makada, Toman Tokunipang, Mapum Sinda, Maroon Nation, Mayon, Zagas in the few operations, the Ting Bambo Germany, Maroon local government authority, I'm a dedicated over team, mechanical boards, Nasingma, Mirka, project director, Lusinga, Niakama, Krista Kunimak on spot, Yetna, the scope operation is in Germany, the Sita Maroon at the Encoles, the Campusal Ramba Center, or Ambassador Singh, the family Kara, Nagaram, Dulalan, Regime of the Canis in Bursing the Gay, somebody method rescue to Bungan. Thangagi ngami singa kusam na duna LDA na paikaliba thaurang asibu Mukhyamantri Nongthombam Birena thagat pa phongdorakle social media da thagalak pa warol ma da hai ngami sing na hauzik isaun awaba mayuk na ramiwi sing kanbegi thabak leptana chathari thaurang asi matang matam yamna chai asiguma thaurang aikoi punna kusam na duna pakhat mina duna thengnariba awaba sing asi kohanba ngamgani amasung isau sokalaba miyung sidasu matam sana mathau taba tengbang piba ngamgani namdulung Julali namadi Nagaramgi Ichawgi Awaba Mayok Nariba Mapam Singda Ngasi Water Resources Mantri Awagbong Nyumay na Haktinga na Chatuna Yingsinkre Social Media da Tagalagpa Warol Amada Mantri na Hai Marilay na Barayji Official Sing NDRF Security Force Volunteer Sing na Lepalay Tanong Honaduna Awaba Taraba Sing da Mating Pibagi Tabak Satariba Asi Ubada Nungay Bafawi Puno Honaraba Matamda Asigum Kudong Chadaba Kayasi Payok Nabangam Gani Imphal Wezilagi Sagolban Bitoy Gomin Mamang Lekai de Leba, Ugi Tong, Miamna, Babu Tong, Hauzik, Ising Nutumzin Kre. Social media da Tagalakpa Warolamada, MLA RK Imon Hai, Sagolmangi, Babu Tong, Hauzik, Nambul Tuyelgi, Isingi, Imai Hengalakpana Maram Oiraga, Ising Tumzin Kibana Maram Oiduna, Satok Sasin Yadre, Nong Jingi Pibam, Parabamatamda, Semjilagani. Manipur Sarkarna, Ngalsi Amasung Hayeng, Public Sector Undertaking Corporation Autonomous Body Amasung Sarkargi Makhada Leba Society Sing Yauna Raja Sarkargi Office Punumak Suti Lauthokre Bank Financial Institution Sing Amasung LIC na Singbasu Ngasi Amasung Hayeng Suti Oigani Haina Sarkargi Chirolaman Haidi Adumainamak Mi Kanba Amasung Tengbang Pibagi Thabakta Yawa Department Sing Amadi Essential Service Sing Di Suti Oiroi Amaromda Haramasung Technical Education Bibagi Joint Secretary na Thokpa Chirolaman Hai Ising Isawa Sinamaram Oiraga Lambi Thong Chatok Sasinda Kudong Chadaba Kaya Laiba Asigi Yenglaga Amadi Makata na Nong Churaki Habi Wapam Amasu Laibana Bibaga Sigi Makada Laiba Higher Educational Institutions Sing Government Aided Amadi Private Institutions Sing Junama Fauba Suti Lautokle Loinana School Education Gi Makada Laiba Government Private Aided Amasung Central School Singsu Junama Fauba Suti Tharagan Haina Education SK Director na Thokpa Serul Amana Haidi Manipur Ngasidagi Hangsit Fauba Nungsit Yauna Machi Masida Akan Manong Churaba Yai Haina India Meteorological Department IMD Imphal Center na Haidi Ngasi Imphal West Masung Imphal East Yauna Jila Ayambaga Machi Machida Akhak Araw Yauna Nungsit Kaluna na Akan Manong Chugani Hariba Piba Masi Matang Numit Nini Dasu Owong Balayroy Paugi Maragthatna Atin Break Ama Haujik Manipur da miyamna thengnariba ising ichawna maram oiraga Johnston Higher Secondary School gi class 11 amadi 12 taming chanbagi thabak thorumsing makha na notice thoktriba phawba matam kaktana yaithokle haina Johnston Higher Secondary School gi principal na khangalagle Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini None Zila gi Taubomda Laiba Irang Tuyal gi mathakta saba Pakathong Haujik Malpuba Chauba Gari Sing Yauna Makhal Kudingmaki Gari Chatok Sasin Tauba Yare Aikogi None Paumi Agui Kamay na Hai Taubom Village ki Authority Singa NHIDCL gi Official Singa Yanaba Puraklaba Matung Thongasi Chatok Sasin gi Thaurangasi Paikhalakpani Panbaya Badi Isaw na Maramoiraga Thasi gi Kunipanda Irang Valley Bridge Tektuna Miyam gi Chatok Sasinda Chauna Akaiba Pikibani Cyclone Remal na Maramoiraga Pirapasay Tengna Manipur da Haujik Tengnariba Ising Isaw gi Awana Taraba Sing da Piriba Tengbang Amadi Mikanbagi Thabak Sing Heina Mapangal Kankananaba Pungkul Marichupna Mathau Tawgadaba Control Room ama Hangdokle Rajya Sarkar ki Chief Secretary Dr. Binit Joshi na Thokpa Cherol amada hai Manipur da Nong Lepna Churokpa Asina Maram Oiraga Miyam da Tengbang Pinaba Pungkul Mari Mathau Tawgadaba Control Room asi Ahanba Manipur Rifles ki Banket Hall da Hangdokpani Control Room asi Manipur Sarkar ki Principal Secretary Arun Kumar Sinha ki Liching Makada Manipur ki IGP K Kabib Director Education S. L. Nandakumar amadi Relief and Disaster Management Vibhag ki Mute Singh Imphal East amadi Imphal West ki Deputy Commissioner Singh Security Force PICD Water Resources Health and Family Welfare KFNPD amadi Power Department ki officers na yingshingadi Control Room asida miyamna mobile number
0923352222 0948528041 0690952581 natraga telephone number 0385244028 amadi 038529120006 ta pau phauruk payagani hairi Ziri Turel gi imai wangkhalakpana jila sigi mafam kayada ising tubjile hauzik phawbada Kalinagar Kamaranga Muslim Khul Sampanagar Tabalambina chingba ising tumjile hairi aikhoi gi ziri pam paumi ngathem Bishwaji na hai ising tumjin kibana maram oiraga Kalinagar amadi Kamaranga Muslim Khul gi miyoi sing saphagadaba mafam singda hongdokre Phibamadu jila sigi Deputy Commissioner Krishna Kumar na luchingduna atai official kaya na hakthingani yengsin kare loinana tengbangi polam sing pibasu haure masigi matangda paudam ama Haukiban Miniki Mamangdaki, Manipuri Ngam Jila Ama Oriba, Jiri Turelgi Imai, Kudong Tibalegi Masata Chenduna, Mafam Kayada, Turelgi Imai Patoktuna, Chenbadagi, Jiri Miam the Itaugi Awapa Nare. Hauji Pabada, Mafam Manga Haibadi, Ima Market, Kalinagar Primary School, Kabananga Muslim Youth Club, Lengang Popi Upper Primary School, Amadi, Islamabad Lower Primary School na Chingmada, Miam na Changi from Lodun Labor Hore. Jiri Turelgi Horfam Oriba, Chingilandam Kayada, Nonka Hena Susinba, Ising Itaugi, Awapa Mayonarapo Yabagi Akiba Lady. Amaramda, Jiri Imphal Lambi, National Highway Kuntra Taretki, Mafam Kayada, Lambi Yadabana Maram Oraga, Haujik Jiribamda, Petroleum Potok Puba Gari Sing Jauna, Atai Gari, Samaga, Humbutraga Nipan, Haujik Jiribam the Panduna Lady. Akaspan Imphal Paugi Damak, Jiribam Dagi, Nathem, Disajit. Amarom the housing urban no chingi pipam amadi isawa marilena emergency laglabadi district administration jiribamgi mobile number 8794854167 amadi police department jiribamgi mobile number 8414931230 da pau phorunaba jiribam jila gi deputy commissioner thokpa chirol amada hairi Rajya social welfare department gi nupi singi helpline number hani toll free number 181 adugi mahutta matam kharagi oina mobile number 700-577-6144 da hongle aduga child helpline number shu hanigi 1098 adugi mahutta matam kharagi oina mobile number 9615434349 natraga 8132953592 da oina phone tawirakna bahairi Rajya se hojik tholiba ising isawi phibam asigi mari leinana khudaki oiba tengbangi damak Rajya Sarkar gi Water Resource Vibhag na pau phorungna bakhangali Vibhag asigi Chief Engineer na thokpa chirolama da hai ising isagu mari na emergency ma hek lakpada telephone number 0385291387 natraga mobile number 7628803713 da pau phawbiro Akasbani Imphal gi pau tabiri Army Kiamda Landabada Chenaba United Liberation Front of Assam Olfagi Muitaruk NI na fare NI na thokpa chirolama da hai darup asigi mirot oina Leiba Mui Mari Yano Todo Assassinaba Olfagi Mui Taruk Indian Penal Code UAP Ek Amadi Explosive Substances Eki Makada Pavani Musing Asi Hokibajahi Lisingani Kulumdoida Army Camp the Satakiba Tamchiraba Etekachenabani Hairi TZ High Secondary School gi entrance test yauna registration tawbagi matam mathang thagi ahum phawo sangdokre entrance test ki matam kona lauthokani haina school authority na khangalakli Kaksing Youth and Students Development Organization na handa class 10 amadi class 12 parikha da topper oiraklaba mahiroi singbu pungning thawatkhre Taranipan suba Lok Sabha Mikhal gi counting personnel singi ani suba masung aroiba tangkal ki training pangthokre Sandel Dera gi DC complex da leiba multipurpose hall da pangthokiba training aduda micro observers counting supervisor amadi counting assistant sing saru yakhi Indian Red Cross Society Imphal West District Branch amadi Manipur Mountaineering Trekking Association asu ichaun awaba mayok oriba Thangal Bazar gi Chamber of Commerce Hospital da leriba anaba sing amadi staff sing da sana thangbagi polam sing genthokpaga loinana hospital asidagi miyoi sing sapagada mafam sing da thangdokpagi thabakta mating pangli aroibada maroiba pau amukhana Tampaki mafam kharada khangaudan ichau thorokpana khudong chadaba thogale Imphal shahar gi mafam ayamba ising tumjin khibana miyamda chauna akaiba thokle Loktak Development Authority ki team na ising isauna nanglaba miyoi chanipan hena hauzik phawbada kanmangam khre Rajya Sarkar gi loishan sing amasung mahiloi sing junama phawu suti lauthokre Imphal Jiribam National Highway lambi gi irangthong
सेमजिनबदगी माल पुबा अचौबा गाड़ी सिंह यावना मखल खुदिंगमकी गाड़ी चथोक चसिन तौबा यारे इचाउगी येंगलगा सरकारना पुंग कुनमरी चुमना मथौ तौगदबा कंट्रोल रूम अमा हांगदोकले अमसोंग आर्मी कैम्पदा लंदाबदा चेनबा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम की मियोय तरुक एनआईए ना फारे पाउ लोइजरे।